Salibonani bathandekayo, liyabingelelwa sihlobo zezulu ngegama elomfeli wethu Jesu. Amen. Sithanda ukubonga uThixo osesiboleke elinye ithuba ukuthi sithi gwaqa sihlale ezinyaweni zakhe sizwe amazwi okuphila. Iviki ephelileyo ngithi ngixoxa lomunye umuntu omutsha, uthi mfundisi, nxa kulento mina esengizitshela ukuthi empilweni kanisekuyenza yikuchada. Uthi mina mfundisi kangitshadi, ngasengizama ukuthi ngixoxisane laye ngimbuzisise ukuthi isizathu bani esikwenza ufunge kangaka ijoyi lamakhala bomvu uthi wena kawutshadi empilweni yakho. Uthi yena abantu abachadileyo balezinhlupho ezinengi. Abantu esembabonile abachadileyo kabala kuthula emendweni. Abanye sababanjwa ama-BP, abanye balestress ezinzima, abanye sebadivorce bahlalela ukuthi balabantwana. Ngesizathu sonalesi umtshado yinto embi, epistress, epi-BP, ecakisayo, kanye ngeni kiyo khongo cha kangitshadi. Ngasenginanzelela ukuthi indaba yomtshado ngezinye zezindaba eziqhakathekileyo okufuze sizikhulekele futhi sichumayele ngazo, abantu bafunde icebo likaThixo ngomtshado. Yikho namhlanje ngikhethe ukuthi isihloko sethu sithi sona icebo likaNkulunkulu ngomtshado. Icebo likaNkulunkulu ngomtshado. Kasicimezeni sikhuleke. Babo ingcwele ohlala ngikhaya ezulwini, mngani wami Jesu, phambi kwesihlalo sobukhosi sesikhona lathi, limomangalisayo nxa kukhona isikhathi wakwakhuluma lathi ngelizwi lakho, sicela kube khathesi. Vuma kunyamalale mina Jesu, kuvele wena, phakamise esakho isiphambano, ngibe isando esandleni sezulu, kubethelwe esakho isikhonkwane. Ubani lobani ozalalela yona le intshumayelo idale umahluko empilweni yakhe, ilungiselele ukuhlangabeza uJesu ozamasinyane. NgoJesu ngiyakhuleka, ibandla labalaleli kabathi amen. Siyabonga bathandekayo, namhlanje sizakhangela i-original plani kaThixo ngomtshado. Nxa uThixo wayeseluka umtshado, kuyini ayekukhangelele emtshadweni? Ukuze sizwisise icebo likaThixo ngomtshado, sizakuqalisa kubhuku le-Origins, ibhuku likaGenesis. Yilo ibhuku elisitshela isisusa somuntu lokuqakatheka kwecebo likaThixo ngomtshado. Ungafunda lami uGenesis 2 ivesi lika 7. Ithi uNkulunkulu wasebumba umuntu ngomhlabathi, waphefumulela kuye umoya okuphila. Umuntu waba yisidalwa esiphilayo. Nxa uThixo esedala umuntu, iBhayibhili lami libe selisithi kuvesi 15, inkosi uNkulunkulu yasimthatha umuntu. Nxa iBhayibhili lapha lisithi umuntu kuGenesis 2:15 likhuluma ngo-Adamu, u-Eva engakabi khona. Ithi uNkulunkulu wasemthatha u-Adamu.
nxa esemthethe uAdamu engakamniki uEva, kungakabi lomfazi, engakamenzeli umfazi, iBhayibhili lithi lona uAdamu esayedwa, inkosi uNkulunkulu yasimthatha yambeka ensimini yase-Edeni. Aleluya, inkosi busise ukufunda kwelizwi layo. uAdamu bathandekayo, uThixo engakamuphi umfazi, uqala athathe uAdamu amnike indawo yokuhlala. uAdamu akaqalanga ngokuphiwa uEva engelandawo yokuhlala. Icebo likaThixo ngomtshado yikuthi umuntu nxa esethatha abe lendawo okufuze bahlale khona lomkakhe. Bathandekayo, okwenza imizi emnengi ensukwini esiphila kizo ichitheke ingabi lokuthula, kubangwe izinto ezincane, yikuthi abantu bangena emtshadweni bengaplananga. Umuntu aguge azabe labo 40-50 years ethethe lokhe engelandawo yokuhlala, ahlale labantwana ku-one room, abantwana sebekhulile, kulikhitshi khonapha, kuyi-bedroom khonapha, kuyi-sitting room, ngenxa yokuthi abantu bangene emtshadweni bengelacebo. Icebo likaThixo kuqalwa ngokulungisa indawo yokuhlala kungakalungisa umfazi wokuthatha. Mana ke ngikhulume labantu abatsha. Bantu abatsha, kuqakathekile nxa ucabanga ngokuthatha akube khona emkhumbulweni wakho, kakube khona emacetsheni akho ukuthi umntana abantu ngingamthatha sizahlala ngaphi. Sahlala ngaphi? Lawe ungakavumi ijaha, ungaphonga ukugijimela uthi lami ngiyakufuna ukuthi ngingakwazi ukuthi liyahlala ngaphi. Umbuze, ungangithatha, uzangithatha siyehlala ngaphi? Siyehlala ngaphi? Hlala ngaphi? Njoba usalala ekitchini njengomganu, manje lingathathana, lisahlala ngaphi? uNkulunkulu uhlalekile, uqala ngokulungisela uAdamu indawo yokuhlala. Bathandekayo, ungabe ungela mali yokuthi uyenelisa ukuthenga istendi sokwakha indlu, kodwa waba leplani phela yokuthi uhlala ngaphi. Nxa usekhaya woba phela lokulichiba kwakho okuqondane lawe, woba lendawo yokuhlala. Woba lendawo yokuhlala. Hayi konke usuthethe umfazi lihlala e-sitting room, abantu besabukela iTV, hambani siqaniye lala sesifuna ukulala. Hayi bathandekayo, woba lendawo yokuhlala. iBhayibhili libe selisithi lona, ngicela ulalele la, inkosi uNkulunkulu yamthatha umuntu yambeka esivandeni se-Edeni ukuze asilime, asilondoloze. Number 2, uNkulunkulu upha uAdamu umsebenzi engakamuphi uEva. Okokuqala, umpindawo yokuhlala. Okwesibili, umnika umsebenzi, into yokwenza engakamuphi umfazi. uAdamu uphiwe ijuti. Adamu nansi insimu leyi Adamu ilime, ilondoloze. Insimu leyi isebenze ngezinye indlela. Umlimu uphu Adamu umsebenzi engakamphi umfazi. Madoda, majaha, bantu abatsha, kakuqalwa ngomfazi ungelanto yenza empilweni. Ngelanto yenza empilweni.
kuqalwa ngomsebenzi. Nxa ngingakhuluma ngomsebenzi, abanye bathi mfundisi siyawuthatha ngaphi umsebenzi eZimbabwe nje? U-Adamu akaphiwanga umsebenzi wakomonarchy. U-Adamu akaphiwanga umsebenzi wokusebenza ekhango. Kodwa u-Adamu waphiwa umsebenzi wezandla. Ngezinye indlela ungakathathi siprove ukuthi uyakwanisa umsebenzi wezandla. Bathandekayo, ngilapho ukukhuluma labadala, fundisani abantwabenu umsebenzi wezandla. Umntana wakho ufuna ukuthatha esehlulwa ngumbheda wombhida ingadi. Nxa ungela ngadi yembhida nkhaya, ungacabangi ngokuthatha. Ngoba u-Adam waqala waphiwa umsebenzi engakaphiwa u-Eva. Kulabantu inda bathandekayo, kulabantwana uyafuna ukuthatha umuntu omutsha kodwa kala ngubo. Uyafuna ukuthatha umuntu omutsha usacela ipocket money ebadaleni. Uhleze elindile emabridgini, elindele abantu abangena ezitolo, brancela ungikwanisele nge-R1. Kodwa umuntu wangikhona akakhonje uyabulala. Bathandekayo, kuqaliswa ngomsebenzi ungakatholi u-Eva. Qaliswa ngomsebenzi kungakatholi u-Eva. iBhayibheli lifanisa umuntu ongumama lensimu. Ungafunda ku-Songs of Solomon, umuntu ongumama ufaniswa lengadi. Yikho phela u-Adamu uphiwa insimu ukuthi ayenze into ezimbili. Number 1, ayilime. Number 2, ayilondoloze. Ensimini u-Adamu wayefuze enze into ezimbili, alime insimu ayilondoloze. Mana nke ngikhulume labendileyo labathatheleyo. Ngithe umuntu ongumama ufana lensimu, kufuze alinywe aphinde alondolozwe. Alinzwanga. Kulabanye abaqinela ukulima kodwa ukulondoloza akabafuni. Hayi kulime namanye amadoda akhuthele kodwa ekulondolozeni kabenelisi. Bayafuna ukuthatha, bayabafuna omama, bayafuna ukulima kodwa ukuthi alondoloze umfazi kenelisi. Uthola umfazi kala mpahla zokugqoka, uthola umfazi kala mafutha okugcoba, uthola umfazi inwele ngani ngokunye, ngumfazi owendileyo olinywayo kodwa engalondolozwa. Hayi wathandekayo, icebo likaThixo nxa ungazimiselanga ukulondoloza umfazi ungathathi futhi ungalimi. Ngoba kuhamba ukulima kuphela. Kuhamba ukulima. Bobaba, uphinde ulondoloze. Number 2, esikufunda ngensimu. Insimu iyabiyelwa. Ungekela ukubiya insimu, uzathola amadonki, ihotshi, amakhanka lezinja sokudlalela phakathi. Alinzwanga. Ungekela ukubuyela umuzi wakho. Ungekela ukubiya insimu yakho baba engumkakho. Uzathola izinja lamakhanka sokudlalela phakathi. Bathandekayo, omama bayayidinga i-security, bayayidinga i-financial security,
bayadinga ukugcinwa, insimu ibiywe. Umama angacabangi ngezinye izinto nxa esemendweni, ngoba uba bebiyile insimu yakhe. Number 3, insimu iyahlanyelwa. Insimu iyahlanyelwa. Umuntu uvuna lokho akuhlanyelayo. Emtshadweni lokho okuhlanyelayo yikho kuvunayo. Yikho phela mina lokho ngaba iBhayibheli lami. Sukusela kuGenesis usiya kuRevelation. Kakula verse ngake ngahlangana layo ethi bafazi thandani omkenu. Omama kabathandi. Omama kabalalo uthando. iBhayibheli lithi madoda thandani omkenu. Abathela inhlanyelo yithi thandani omkenu. Umuntu ongumama unjenge reflector. Nxa udrive imoto ebusuku ungatshayisana lo baba ogqoke iwovarosi lene lama reflector, ungaflasha okukhanya kakhulu ilight lakho le reflector kuyini? Hanjo kukhanya ireflector. Omama ungaflasha uthando, bona they will reflect love back. They multiply lokho kuhlanyeleyo. Ungamhlukuluza umama, laye uzathela lokho kuhlanyelileyo. Ngeke ufake inhlanyelo yomumbu evuna indumba. Ungaba ngubaba othingela umama, lawe uzavuna khonokho. Ungaba ngubaba oncisha umama imali, lawe uzadla into ezingaqedakaliyo. Ngoba kufakileyo emtshadweni yikho kutholayo. Nxa ungathengisepha uzagqoka ezingcolileyo. Nxa ungatshengisa uthando, laye uza reflect inzondo. Ubone kasa ayini, kasa watchi, sekuchanga ngama sanctions. Suhamba 1 week 2 weeks uchaye ngesanction endlini. Ngenxa yokuthi wehlulekile ukuhlanyela. Wehlulekile ukuhlanyela. Omama banjengensimu, insimu ingahlanyelwa kuhle, iyathela izithelo seziphindwe kanenginengi. Uyafaka umumbo wodwa phansi, kodwa nxa usuvuna uvuna isiqu esigcweleyo. Omama banjalo ungamupha uthando, yena ukunika sokuphindiwe. Hayi bathandekayo, yikungampha ikhaya, ungampha umuzi, uyawenza ube likhaya. Omama bathandekayo, ungamupha ulutho, ululetha soluphindiwe. Bobaba, bobaba, nxa sifuna imizi yethu ibe ngamazulu amancane, kasifundeni ukuthanda umkethu. Kasifundeni ukuthanda umkethu. Number 3, insimu iyathelezelwa. Ukuze kuthwe kulesithelo ensimini, ukuze kuvuthwe kufuze uthelele. Emtshadweni okuzakwenza kuhlume uthando emtshadweni yikuthi kufuze sifunde ukuthelezela. Bobaba, emtshadweni kuyathelezelwa. Omama bayafuna ukutshela ukuthi bayathandwa. Ungamtshela, omama phela bayaphangisa ukukhohlwa. Ungamtshela ekuseni ukuthi uyamthanda, ntambama yabe sekhohlwa ufuna umphinde futhi. Bayathelezelwa nsuku zonke. Ungaphuma uphume, buya phela uthwele isizwe esilogodo, umtshengisa uthi lanxa kade ngihambile bengucabanga. Ungafika emsebenzini, thumela imessage, ngifike kuhle, usele njani nekamfana.
bayathanda ukuthelezelwa, bayathanda ukwazi ukuthi lapho khona uyamkhumbula yini. Ungaluthelezela uthando, abathandekayo, uzakholisa emtshadweni, ngoba kuyilo icebo eliqondileyo likaThixo ngomtshado. Number 4, ensimu iyaphuma ukhula, ingaze ibilinywe endaweni enhle njani, insimu iyaphuma ukhula. Kakula relationship, kakula mendo ongela zinhlupho. Ungabona ungena emtshadweni ucabanga ukuthi kuzaba mnandi insuku zonke, ungene ungela ngqondo eqondileyo ngomtshado. Umtshado ulokhula lwalo, umtshado ulenhlupho zakho. Njengoba selihlangene libadala amazinyo ekwanile, kulalapha emtshadweni elingasoze livumelane khona, kulalapha emtshadweni elizabona ngendlela ezitshiyeneyo, kulalapha emtshadweni ozakhona ufunda ukuthi kanti uzibani unje. Insimu yaphuma ukhula, kodwa ukhula ungaluhlakula amabele akhula ngamandla. Kodwa ungalwekela ukhula libe lezinhlupho ungakhulumi ngazo uzibhenke, ulekele ukhula libe lezinhlupho uthi ngizamthola ekamelweni ngizamtshaya ngamasankshini, ulekele ukhula lube lezinhlupho omamazala o-anti bakhulume kubi ngomkakho, wekele ukhula lukhule, ekucineni luyatshisa amabele umtshado uphele. Kuqakathekile ukuthi lingabona ukhula luhlakuleni masinyane lungakamemetheki emtshadweni. iBhayibhili libe selisithi lona kuverse 18, Inkosi uNkulunkulu yasisithi kakukuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa. Kulabantu yini? Inkosi uNkulunkulu yasisithi, it is not good. Ngesikhiwa itsho njalo, kakukuhle. Remember lo nguGenesis chapter 2, kakukangeni isono. uNkulunkulu uthe eqeda kudala konke wathi bheka lokhu kuhle, kodwa kulento eyabonakala imbi, eyaqalela isono ukubambi, isono singakangeni yona kwathiwa imbi, ukuthi umuntu angathathi. Akukuhle ukuthi indoda ihlali yodwa, kakukuhle ukuthi umama angendi. Bathandekayo, it is not good. Nxa ungakathathi awenzi into enhle, kakukuhle. Mina I can imagine ukuthi ngabe emhlabeni vele kakuthathwana, obaba baphilela kungela komama, ngabe sicako kumangalisayo utshona ngesinkwa. Ngabe kuyamangalisa ezindlini zakho ubungeke uvakatsha ubuzathola amasokisi embizeni, kodwa makubongwe uThixo ngoba uvumile ukuthi sithathe, ngoba kakukuhle ukuthi umuntu ahlale eyedwa. Ngeke mbazwe abanye sithi mina ngiyahlala mina, hayi mina kanthathi mina. Bathandekayo, igetsi esayifakwa nguThixo emzimbeni yemvelo kayivumi ukuthi umuntu ahlale yedwa. Kulabanye abathi bahlezi emehlweni abantu kodwa begange emaceleni. iBhayibhili lithe encwadini kaCorinthians, 1 Corinthians chapter 7, ngithanda uverse 8 lo 9, ithi kodwa kwabangendanga la kubafelokazi ngithi,
kuhle kibo uba behlala njengami, kodwa uba bengela kuzithiba kabende, ngoba kungcono ukwenda kulokutsha ngokufisa. iBhayibheli ithi kulabo abangakendi, abathi mina ngiyahlala nginje, I've been a lot of disappointments, mina angisendi, mina kangisathathi. iBhayibheli lithi ngiyalilaya nxa imizwa ilokisala, kuhle ukwenda kulokutsha ngokufisa uzangena ezilingweni. Ngena ezilingweni akukuhle ukuthi umuntu ahlale eyedwa. Abesesithi umlimu, ngizamenzela kulabantu la, ngizamenzela umsizi onjengaye. uThixo uthi yena nguye owenzela abantu abasizi. Uhlupho esilalo emtshadweni kulezi insuku yikuthi abantu siyazidingela abantu bethu abangaveli kuThixo. Ungafunda uZaga ngu-19 ivesi dingelika 14, ithi yona umuzi lenotho kulilifa labo baba, kodwa umfazi olungileyo uvela enkosini. Bathandekayo, umfazi olungileyo kadotshwe ebhoreni, umfazi olungileyo akadotshwe ebhawa, umfazi olungileyo akadotshwe emchoveni, umfazi olungileyo akadotshwa kuFacebook, umfazi olungileyo akadotshwa kuWhatsApp, umfazi olungileyo akabonwa kuInstagram. Umfazi olungileyo uvela enkosini. Umfazi olungileyo uvela enkosini. Abantu abaningi balohlupho, bayakhala emtshadweni, uyadlukuluza, ngathatha rongo, kanti nje uvele wazidobhela kawudinganga enkosini. Wabona iscreen saver, wabona ikhala, wabona ukubunjwa kwakhe, wathi nangu. Hayi bathandekayo, umfazi olungileyo uvela kuThixo. Umlobe engimthandayo uthi, bantu abatsha, umtshado ungakwenza uhlukuluzeke emhlabeni, lasezulwini ungayi. Ungathatha kubi kumbe ungenda kubi. Ngesizathu solesivula amehlo ukhangelisise, ocabanga ukuthi ligolide kungaba ngamalahle. Sokuqakathekile ukuthi indoda icele umfazi olungileyo avele enkosini. iBhayibheli ithi inkosi uNkulunkulu yasisithi kakukuhle ukuthi umuntu ahlale eyedwa, ngizamenzela umsizi onjengaye. Alikuzwanga lokho? Umlimu uthi ngizamenzela onjengaye. Sisongeni bathandeka, uAdamu wayengamazi umuntu onjengaye. Okwazi umuntu onjengo-Adamu nguThixo. Wena kawumazi umuntu onjengawe. Okwazi umuntu onjengawe oza kuzwisisa ule short temper yakho. Okwazi umuntu onjengawe oza kuzwisisa uwondliwe ngugogo. Okwazi umuntu onjengawe oza kuzwisisa indlela okhule ngayo ngumlimu. Umlimu esithi ngiyekela mina ngenze. Onjengawe ofanana lawe, leli lokukholwa okufananayo okunjengokwakho. Abanye bayakhala emtshadweni, ngiyalisa ukuya echechi, kunjani, ngoba wadinga umuntu ongekho njengawe lasekukholweni. iBhayibheli lithi ngizamenzela
umsizi abambali khona kasangathi ngizamenzela iboy kasangathi ngizamenzela umfazi ozangilindela umuzi kodwa uthi ngizamenzela umsizi ngezinye indlela omama baze ukuzosisiza umsebenzi ubuvela ungowami umama uzokuzoncedisa vele ukuwatsha kube kungokwami yena uzochaya ukupheka kube kungokwami yena uzoyakaza bathandekayo umama uzosiza number 1 number 2 ngeke ngikhulume labo mama iBhayibheli lithi umama ngumsizi she is a helper kakula muntu ongathi kuthiwa uzosiza abuye engathwalanga lutho kathi usiza ngani ungela lutho ngezinye indlela kulabanye omama abathi thina singabasizi kakufuzanga sisebenze hayi umsizi laye kufuza abe lakho inyanga iphela akusiza ngakho umkakhe nxa iBhayibheli sithi ngizamenzela umsizi la ukhangelelwe ukuthi usize ubaba ngasadalali yedwa lawe kufuze usize ngikhaya ngoba ungumsizi kulabanye omama eyakhe imali kayisebenzi ufuna kusebenza endoda hanjye wona nguyindoda hanjye lawo ngumsizi nxa sengisehluleka le yakho inzuzo kayingenisise iBhayibheli ithi ngizamenzela umsizi onjengaye uverse 20 abesesithi yena uAdamu sebemthesta lapha nguThixo uNkulunkulu uthi Adamu phana inyamazana amabizo verse 20 uAdamu wazitha amabizo kuzo zonke izifuyo lenyoni zamazulu lakho konke okusegangeni kodwa kuye uAdamu kwakungela onjengaye uAdamu was so intelligent umlimi umtest intelligence uthi Adamu phana inyamazana amabizo bathandekayo nhlezi ngitshela abantu ukuthi kakula muntu ongubaba odali bonke obaba ba-intelligent uAdamu wakwanisa ukuthi kudlule lokathi lokhu ngumvundla kudlule lokathi lokhu indlovu kudlule lokathi lokhu intundla waye-intelligent okumangalisayo obaba ba-intelligent kodwa obaba abaningi baya-abuse intelligence yabo singiyokuqila omama aseve inamba ye-small house athi mapenda hayi abusing your intelligence abanye obaba behluleka ukubona izinto ezilula umama athi kuzondingisa isocks ubaba achinge hey socks bani kakho intelligent ukubona umama uyambiza umama avula iwardrobe igcwele impahla athi umuntu kasela impahla yena aqalisa ukuchinga kanti khona kokusewardrobe kwini you are not intelligent enough to understand ilanguage kamama umama uzama ukuthi uthi sengifuna isigqoko esitsha sidinga obaba aba-intelligent iBhayibheli lithi lona inyamazana zaqalisa ukudlula one by one kwadlula indlovu lomkayo kwadlula idube lepartner yayo kwadlula inyamazana sonke lanxa zazizinhle njani kwakungela efanele uAdamu bathandekayo kulezinye izinto empilweni okufuze sizekele sidlule ngoba kuzinyamazana owakho umuntu engakabuyi uAdamu wekela inyamazana zadlula ngoba zazingamfanelanga ungabona ijaha lalifuze likuthathe lakudisappointa ungabi lokhu ukhalela inyamazana iyadlulayo yekela inyamazana idlule nxa wakumithisa waphikisa isu ungamlandeleli wayengaso wakho wayinyamazana kadlule nyamazana kazidlule melelo kuvela enkosini
ulokhu landelela istatus zenyamazana eyadlulayo, angafaka istatus ulalu le BP, jiyana lakho inyamazana yadlula. Yadlula. iBhayibhili libe selisithi lona, lalela la verse 21. Inkosi uNkulunkulu yasisehlisela phezu kuka-Adamu ubuthongo obukhulu. Kuthiwa uNkulunkulu wasesithi Adamu sesisebenza, waselalisa u-Adamu wehlisela phezu kwakhe ubuthongo obukhulu. U-Adamu kungakayenzi u-Eva, wadinga ukuthi u-Adamu avala amehlo alale. Bathandekayo, nxa ufuna uThixo akuwenzele umfazi olungileyo, funda ukuvala amehlo, ungene ebuthongweni obukhulu bomthandazo. Umlimi umyekela dale kulaba u-Adamu ngabe kwadala u-Eva ekhangele wayezahlupha. Indaba ungamenzanga waba yellow bow, indaba ungamfakanga wamenza waba imbodlela ekhokho. Umlimi wathi Adamu lala ngoba okudalwayo kayisikho kwakho. Bathandekayo, asivumeni ukucimeza bomama, kasivumeni ukucimeza bosisi labobhuti, singene emthandazweni, sivala amehlo, sekela umlimi adale. Angadala umlimi uzakunika okukufaneleyo, ungazidingela ngamehlo. Uzabona istructure, ubona uslender, ubona onjani, ubusucabanga ukuthi nguyolungileyo, kanti kakula lutho. iBhayibhili lithi uNkulunkulu wasekhipha ubambo ku-Adamu, wenza ngalo u-Eva. Verse 22. Inkosi uNkulunkulu yasisenza ubambo eyayiluthethe emuntwini lwaba ngowesifazana. iBhayibhili emlambosisa leli lithi wenza ubambo ayiluthethe ku-Adamu lwaba ngowesifazana. Uyabona u-Adamu lo-Eva balomahluko. U-Adamu uthethwe emhlabathini direct, Genesis 2 verse 7. U-Eva uthathwa eceleni kuka-Adamu. Lapho kule nyama esoft, yikho phela ubona obaba labo mama bangafanani. Uyakhangela umama ubona ukuthi ubaba ule choice, kodwa umama sisoke yini, ngoba amadoda sithethwe emhlabathini, we are fearful. Akulabantu yini bathandekayo sesoke edlela esabekayo, yikubona umama angagcoba iphonzi kuhle kutshelele. Sisoke bathandekayo ngoba bathethwe lapho ku soft khona, yikubona mama ungaklina endlini uqeda kuklina, ubaba uyangena lamagumboots alamadaka phezu kwecarpet, phezu kwama-tiles, ungakhali vele sithethwe emhlabathini. iBhayibhili lithi lona u-Eva wathathwa ku-Adamu ngezinye indlela. U-Eva ngu-Adamu wesibili. U-Eva, she is a second Adam. Ngezinye indlela bathandekayo, u-Adamu nxa wayekhangela u-Eva wayefuza ubona iduplicate yakhe. Nxa ukhangela umkakho kufuza ubona iduplicate yakho. Bathandekayo, ngaleso sizathu ungayitshaya njani iduplicate yakho? Ngaleso sizathu ungahlukuluza njani your second self? Ilesene esifunda lapha enye, u-Eva kathathwa ngezwaneni, funa u-Adamu wayengamnyathela, akathathwa ngekhanda, kodwa wathathwa lapha kwakhitha ubambo close to the heart, ukwenzela ukuthi u-Adamu amthande. Wakhitshwa la ukwenzela ukuthi u-Adamu amvikele, ngoba nxa ufuna ukutshaya ubambo kufuze uqala utshaya isandla. Ngezinye indlela u-Adamu was supposed daily to protect Eva, kodwa ungabona indoda isiphakamisa isandla iyekela abantu bedlala betshaya ubambo, indoda engasondoda emadodeni. Baba kufuze uvikele umkakho, ungekela isihlobo zakho, o-anti, omamazala
bakhulume kubi ngomkakho, bahlukuluze umkakho, ufuze umvikele libe selisiyakhuzana lobabili. Hayi khona uthi lingaba lohlupho lo mama subhoda sohamba utshela bonke esigabeni, utshela amadikoni, usuke lapha uyetshela uanti limbona nginje umama lo kulabantu yini bathandekayo. We must learn to protect ubambo lwethu. iBhayibhili libe selisithi lona, lalela la, ibisisithi yathatha olunye lwezibambo zakhe yavala ngenyama indawo yayo. Inkosi uNkulunkulu yasisenza ubambo eyayiluthethe emuntwini lwaba ngowesifazana yamusa emuntwini. Nxa uEva seqediwe ukudala akavuki aye ku-Adamu, akazihambeli ku-Adamu, uhanjiswa nguThixo ku-Adamu. Alikho lami manje. Kuthiwa uThixo ngiyamthathayo wamusa ku-Adamu. Number 1, uThixo nguye umzali kaEva. Number 2, uThixo nguNkulunkulu kaEva. Bathandekayo, ungavumi empilweni umuntu omutsha ukuhanjiswa ku-Adamu ungahanjiswanga number 1 ngabazali bakho. Number 2, kungela sibusiso sikaThixo. Ungavumi ukuvuka ngemva kwesivalo, ungavumi ukuyachama sleep over, ungavumi ukuhamba ku-Adamu abadala bengabizanga amalobolo, ungavumi ukuhamba ku-Adamu lingahlanganiswanga ngomtshado ongcwele. uThixo nguye ohambisa uEva. Sikhuluma ngecebo likaThixo ngomtshado ku-Adamu. uAdamu wathi embona wahle waqala ukuhomana, wathi leli lithambo lamathambo ami, leyinyama yenyama zami. Sisonke libathandekayo, omama bayakuthanda khonokhu ukuthi kumtshela into ezimnandi. Hayi khona ube ngubaba lwana ohlezi ungwevesi okwakho kuphela ipamphlet, okwakho kuphela yikuthandaza, awuhleki uthi akuhlekwe emhlabeni wesono. Hayi omama bayafuna uke bake batshelwe ukuthi bayathandwa, bake batshelwa amazwi amnandi. Wona lana wamtshela wona mzana umqomisi ukuthi lamanzi ogeze ngawo nganatha, bayafuna ukutshela into ezimnandi. Yikho umama ngaxhwala athola bamtshela into ezimnandi ahlahlanye ngenxa ukuthi uyawaswela amazwi amnandi ngikhaya. uAdamu wayiphoyethe emangalisayo uthi leli lithambo lamathambo ami, leyinyama yenyama yami. Kulabantu yini la? Sikhuluma ngecebo likaThixo lomtshado. Verse 24 sisiyavala inkonzo. Ithi ngenxa yalokhu indoda iza kutshiya uyise lonina inamathele kumkayo, njalo baza kuba nyamanye. Icebo likaThixo ngomtshado yikuthi indoda lomkayo banamathelana bangachiyani, babe nyamanye. Kuthiwa indoda iza kutshiya uyise lonina. Kakula mtshado ovunyelwa ukubuswa ngabazali. Bazali lila, umntana wakho angathatha kumbanyenda, ungakontroli umuzwa wabanye abantu. Angahlala umuntu wendile sebizwe ngibo, ahlala sebizwe ngibo. Kanti bazaba lesikhathi isabo nini? Bangahlala sebefonelwe sokufuze bathenge lokhu, bazathenga nini ezaba impahla? iBhayibhili lithi lona umuntu uzakutshiya uyise lonina anamathelane kumkakhe. Icebo likaThixo yikuthi umfazi lendoda bengehlukani. Kodwa sesilohlupho eZimbabwe, sesilaba felokazi. Ngithini? Sesilama married single parents. Alizwanga lokho. Married single parents. Indoda iyaphila isegoli, umamula. Indoda iyaphila ise-UK, umamula. Indoda iyaphila iseBotswana, iseCanada, iseAustralia. They are married but living single.
sebegcinwe lirandi leyusa lepound lepula. Icebo likaThixo ngomtshado ukuze uSathane angathola umkhandlo yikuthi umuntu lomkakhe bengehlukana. Verse 25. Ibe sisithi bobabili babenqunu umuntu lomkakhe futhi babengelamahloni. uThixo sebadalile kuthiwa uAdam loEva babenqunu umuntu lomkakhe bengelamahloni. Ngicela libambelane ngasivalayo. Umuntu lomkakhe babenqunu bengelamahloni. Ungazibona ususiba nqunu emuntwini ongasomkakho usala ungelamahloni sule problem. Kufuze ungazibona usesiba nqunu emuntwini ongasomkakho kukuthelela inhloni lihlazo kakwenziwa uyedwa umuntu ofuze ube nqunu phambi kwakhe ungabi lamahloni ngumkakho. Bathandekayo, uNkulunkulu asangadalele uAdam oEva, wadalela uAdam uEva. Bobaba, ngithanda ukulikhuza ngasocebo likaThixo lokuba lama small house, ngasocebo likaThixo lokuba amakhwapheni. Bomama, ngithanda ukulikhuza ngasocebo likaThixo lokuba labo baba eceleni. Icebo likaThixo ngomtshado ngelokuthi umfazi oyedwa indoda eyodwa. Abe sesithi uMahubo 1:27 ngaphandle kokuthi uThixo awakhumuzi, ngaphandle kokuthi jaha muntu omutsha uThixo akuphi intombi, ngaphandle kokuthi inkazana uThixo akuphi ijaha, ngaphandle kokuthi mama uThixo athinta umkakho, ngaphandle kokuthi baba umoya ingcwele usebenze kumkakho, kuthiwa bayakhela ize abayakhayo. Bathandekayo, ngifuna ukuthandaza labantu abatsha abathi mfundisi Sibanda, mina kangifuni ukubhayiza, ngifuna uThixo anginike umuntu oqondileyo. Ngidinga amankazana athi mfundisi angifuni ukudzimira, ngifuna uThixo angiphe umuntu oqondileyo. Ngidinga omama abathi mfundisi umtshado wami ubungekho ngecebo likaThixo, ngifisa ukuthanda umkami, ngifisa ukuzehlisa kumkami, ngifisa kungabi lokulwa emzini wami. Ngidinga umthandazo. Ngidinga obaba abathi mfundisi sukusela namhlanje into engifisayo indlela yami eqondile, kasikhulekeni. Babo ingcwele ohlala ngikhaya ezulwini, nampa abantu abakho abalalela intshumayelo. Icebo lakho ngemtshado yethu yikuthi imizi yethu ibe ngamazulu amancane. Abantu abatsha abangakendi Jesu mangalisa uxothela khatshana umoya okuthi emtshadweni kunzima. Ngicela mlimo omangalisayo bafunde ukuthi uThixo angalungisa umtshado uba mnandi okumangalisayo, ngoba kuyiyo enye indlela engenza sisindiswe kumbe singasindiswa. Abangatholi abakubathatha ngibakhulekela amantombazana ukuthi athola amajaha aqondileyo, abafana bathole amantombazana aqondileyo, kuthi laba sebendile ngixothela khatshana umoya okungathembeki, ngixothela khatshana umoya okuxabana, ngixothela khatshana umoya okulwa, ngixothela khatshana umoya okuphuma ecebeni lakho. Sisize imizi yethu ngoJesu siyakhuleka. Amen. Nkosi ibusise ukufunda kwelizwi layo. Amen.